Scop Dios tashun Hechos capítulo 9. Yana shkushlejal te Sauloe. Hichayal betik te shun Diose. Te Saulo maba shkehcha tayalel smilel te nopoheletik yuun te kahwaltike. Hich baskopon te muk sacerdote. Las kambei carta te yashko yakbei, te machatik sventainahik te sinagogaitik ta bailum Damasco, sventayuun hich meyasle te machatik shchunehik te yachil nophibale. Chikan te me viniketik o ansetik te hich mechukul yayik tel ta Jerusalén. Haugmeto te kalaliak tabel tabe te Sauloe, nopolk otishta Damasco a te ahknash ora shohoba te kinal tastohol te tal ta chulchane. Hich te Sauloe tushah koel talum. Ay machak opo layay te hich layale. Saulo, Saulo, bistuk ya awutsinon shi. Layal te Sauloe, machat a kahwal shi. Hich layal te machayak takope. Hoon Jesuson te ya nutsone. A tukel ya awutsin aba te ya lombei tatekel sni te toh teshibale shi. Te Saulo hachtanih kel yuun shivel. Hich layal. Kahwal, bilayas kanawotan te yahpase shi. Layal te kahwal tike. Hachan, ochan bael talum. Te me yashkoa vich alel a te bilayas kanya pase layut. Te viniketik te shoine tabele shivik yuun. Melel layayik stohol te machak opohe haukmeto mayuk machala yilik. Te Saulo las tams baja chel talum te kalal kans wik te site malayilish te kinale. Tes hotake las nitik ochel tas kab tabailum Damasco. Osheb kal malayil kinal. Sok mabawe shuhtuk ni ayuk bila yuch tebuk. Ay tul nopohel te a talum Damasco te Ananías bile, koponot yuun kahwaltik, tas telemal yilele, hich albot yuun. Ananías shi, las hak te Ananíase, li ayonto kahwal shi. Hich albot yuun te kahwaltike. Hachan ban tabay toh kaye shi tes bile, ban lea tabais na Judas tulvinik te Saulos bil te talem talum Tarso. Te yaktas koponel Dios yashko ata. Yuun akbotish yil tas telemal yilel tulvinik te Ananías bile. Te yashbas kahambeis kab tas hole. Yuun yashham a te site shi. Kalal hich layay te Ananíase, hich layal. Kahwal, tsobol macha yaloh bons koplal te bitil ay te vinike. Te bayal bila amens pasoh beyish te machatik, chulum abuun tabay Jerusalén. Taorato, hak talem yuun te yichoh tulan mandal yuun, te volvane sacerdotetik, te yashchuk bail spisil te macha, yayalbat vokol ta tohole shi. Layal te kahwaltike. Baan melel tsabilish te yashtun kuun te vinike. Sventa yuun yameyalbon koplal, tas tohol te yan lumetik, sok te ahwaliletik, sok tas tohol te yalsnichan Israeletike. Hoon yamekak beis nas tohol spisil ta chap, svokol te yasta ta
ventae shi. Hich ba te Ananiase, sok och tana tabanti ay te Sauloe. Ko skahambeis kab tas hol hich la yalbei. Que hermano Saulo, te kahwaltik Jesus te las tehkans bat, ta be ta tohol tabanti yakat tabel tek alal talate, ha las tikunon tel, sventa yuun yame sham te asite. Sok sventa yuun yashno abotan te chul espiritue shi te Ananiase. Sok sventa yuun yashno tabotan te chul espiritue shi te Ananiase. Ta ora nash chaylok el te bilamak bil sit yuune. Hichilel te bitil sulil chay. Hichlayil shan te kinale. Hach te Sauloe sok akbot yich ha. Patilve sok la shcha yich shan yip tes baketale. Aik al halah tas hoinel te nopoheletike te ayik talum Damasco. Aik al halah tas hoinel te nopoheletik te ayik talum Damasco. Te Saulo ta ora nash hach ta yalel ta bay sinagoga etik te hasnich an Dios te Jesuse. Spisil te macha la yayik stohole, chap nashkina la yayik yuun, hich hach yalik. Mabal hauk in vinicto te la yutzin spisil te machatik, yayalbeyik wokol tas tohol kahwaltik, Jesus tabay Jerusalén. Mabal hauk talem yuun lito, sventa yuun yashchuk bail te nopoheletike, yuun yashkoyak beitas kabik, te volvane sacerdotetik, shik taya anel. Haugmeto te Saulo, kashem toshan, la yich yip, yotan takop, la yak tanael tahamal, te ha Cristo te Jesuse. Te judío etik te ainemik talum Damasco, malasna te bi yayalik yuune. Kashish bayalk al a te judío etike, las chahpambeyik skoplal tamilel te Sauloe. Haugmeto la ya istohol tek ala, la ya istohol tek al akubal, yak ta mukta yel yuunik tabay te yochibal tzak yuun te temploe. Sventa yuun yames milik. Hichiun te nopuheletike, ta akubal las liki koel ta moch, tas pat tzahkul te lume. Te kalal kota Jerusalén te Sauloe, kans hoins basok te nopuheletike. Haugmeto la shiik spisilik, yuun skuyuhik te mah nopuheluk yuun Jesus te Sauloe. Hichiun te Bernabé, la yiktel te Sauloe, sok las tehkan tas tohol te puk opetike. Las cholbeya yik te bitil la yil tabe te kahwaltike, sok te bitil koponot yuune. Sok te bitil tulan la yalbeis koplal Jesus tabay lum Damasco te Sauloe. Hich te Saulo las hoins basok te nopoheletik ta Jerusalén, bayuk benik sok tas pamalum, hamal la yalbeis koplal te kahwaltike. Las tzals baik ta kop sok te judío etik, te yashkopohik ta griego kop, ha sventail te kans milike. Kala las naix tohol te kermano taktike, la yikik bail kalal ta Cesarea, hich las tikunik bail talum Tarso. Hichiun hamal nash lamal nash kinal la yaik spisil te chun heletik tas pamal skinal Judea, sok tas kinal Galilea, sok tas kinal Samaria. Hich las tayipiotanik talek, sok la shiik spisil ora te kahwaltike. Sok esmahikshan tas venta bitil
La yich'ikoltayel yu'un te ch'ul espiritue. Te Pedro yaktayilel bael ta chahbal chah te ch'unjeletike. Te Pedro yaktayilel bael ta chahbal chah te ch'unjeletike. Hich k'ot tabay te mach'atik ch'ulum yu'un Dios te naynemik talum lida. Te lastah tul vinik te Eneas bil te ayish shwashakebal habil Xchavahel ta swayib te chamen xchial yoxk'abe. Te Pedro layalbey. Eneas, yaskoltayat te Jesucristo hachan, chahpanahilel te awayibe layut. Ora tehk'ahachel te Eneas spisil mach'atik naynemik talum lida, sok tabay te k'inal saron, layilik te Eneas hich la suhtesyotanik tas tojol te kahwaltike. Talum Jope aihtul nopogel te a te tabitas bil, te dorcas bil ta griego k'ope. Ya telines pasel lekil a telil sok las k'ebambey mebaitik tes biluke. Hich ora a tzah ta chamel te dorcase, sok lah k'ala las pokbeyikish a tes bak'etale las tishanik ta xcha'kajal na. K'ala las pokbeyikish a tes bak'etale las tishanik ta xcha'kajal na. Telum Jope nopolyilos basok te lida. Te ch'unjeletike yayuhikish tojol te ay a te Pedro hich las tikunik bael chep viniketik ta yalel vokol. Vokoluk yameshtalat ta ora te banti ayotike shik. Hich te Pedro las hoin bael ta ora. Te k'alal k'otik ta Jope la yik'ik bael ta xcha'kajal na ta banti tixil sbak'etal te dorcase. Te k'ostayik spisil te meba'antzetik las hoytayik te Pedro sok yakalik ta ok'el, sok la yakbeyik yil te sk'uspak'ik te pasbilik yu'un te dorcas te k'alal kuxul to'ae. Te Pedro las tikun lok'el tas pisilik hich las kejansba tas k'oponel Dios. Sok la suhtesba ta yilel te anima hich la yalbey. Tabita, hachan shi, hich vihksit te antze. La yil te a te Pedro hich las nahkansba. Te Pedro las tzakbey te sk'abe, las tehkan hachel, sok la yik tel spisil te mach'atik ch'ulum yu'un Dios sok te meba'antzetike. La yakbeyilik te bit'il kuxulish te dorcase. Spisil te yahvalum Jope la yayik stojol te bilak'ota pasele. Hich ay tzobol la xch'unik te kahwaltike. Te Pedro bayel k'al jalaj talum Jope ta baisna te Simón te k'atese nyujkule. Te Pedro bayel k'al jalaj talum Jope ta baisna te Simón te k'atese nyujkule. Dios yayakbet bendición yu'un te xch'ul k'ope.